بخير بتماشاوان هيجا هون بخيراتن برنامج ما ایرو میوان من حوالك منی هيجا روحات على كومه لكورينر ونيفيسكاري كورت كاكرات بخيرات سپاس كاكرات ام هود ناسكن استجبري داج كتابه ناسكن تماشاوان جيل بلي كونيت غير ناسكن لي دبي برنامج ده خوازم روحات كيه جكودري وهم تكبن وكسران قولا هي يعني كورا هي جيانات تشكواتيه مالباتا و ايدل دور و ام تشخبن كامي بيجين كودري بله از کردن قرسیمه لبلی از گندکی قازمانجی قزاق قرسیه لوی گندی حتمه دنیای نبی گندی قوکمه ناوی کردی یا ترکی کردی قوکم نبی ترکی کوریایلا نبی کی نو لیکرنه لبلی دناو خلقی دا ناو کرده دا حتم قوکم تی ناسین تی ناسکرین سا. معنی کوی هی قوکم؟ معنی کوی چطوری بچم یعنی هنک چافکانی هن جیان دا مخند کو پیوک ناوکی کردیه جبر کو باش پرتکا کوم کردی دا گلک تی بکارانین گوتنه که کردیه کرد جوی پیور ناسن قوا جکیدرت او نه زلاله ل ناوکی کردیه وک توجی زانی ناوم بره روحات بو باشناوامı tüne bu ل یا حوالا گوت gerek تخره باشناوکی ببینه به باشناو ناوا روحات سا نقشه میجی باشه خورا باشناوک پیدا کرد دید من پاشناوا خود دانی علاکم ev navaji heneki dekilyavi navi heneki paşnavi heneki ji be navi günde mera heye ija gündiyen me cana demez için memleket jimi dipirsin dövejin tev paşnava ji kideri ani der navi günd qava kumi ija issa eva yek ji وارد که هلا قازمانه هلا زوزانمه جرا دیجن چنگل جی گلک زنار کورلیم جردن چنگل ایجا چنگل کن نوی چنگلی علاکومه هنه کیجی مجورا ilham گرد اشکت ev nava خورا مرد کاربیج چکر من ev nava جنوبا چکر و علاکم دانی لی استشتکی جترا بیجم جاره که نویسی de malpereka Kürdi de hat belav kirin nave nivîskar rohat alakom nivîsamı u li Kurdekî Sûriye İranê û nizam digo ew nivîsamın belav kirin li belê navê min nenivîsî û got çima navê min nenivîsiye got gekê ca navê te tune ya got ça tune were dinivîsa rohat alakom kekê got me hev zanûye ki ewa selam aleyküm. Çima? Aleyküm, selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm tevlihev giriye. Yani bu aleyküm tişteki dine. Aleyküm selam tişteki dine. Aleyküm selam tişteki dine. Neyse, em ve zede direş nekin. Em sebelanın gündete. Evet, Gündemin gündeki beri set sali, gündeki zef piçukuye. Çavkanyan Rus'ta te gotun ki heft malbat hevne. Zaf piçukuye. Biz sejin biz çencimer lemane gündeki piçukuye naha mezun bu tabi jivana gelek başı barkırın tuzani Koçberi İstanbul Ankara İzmir'e bajaren Türkiye kırın naha ev gündemiji günden der dorji merov dikare beje gelek hali bune tenha bune insan kemin.
پاشا بری کو ام بکی دی سبب مثلا قرصه لی تا مثلا خواندنا خو لکو داری کرد لی گنده خو لقاغز مانه لقرصه لکو خواندنا پیشه از قوه کومه ده سال 1955 da hatım dine lebele malame başı koçberi qazmani kiriye ez li qazmani mezzim bum min dibistana peşin lura xwend ya navîn lura xwend lîse lura qedan divê navberê de em diçûn gund hatin ji ber ku diyamen qazmanê dûn havînê hinekî germ bû diyam dixwest hetim here zozana me xwe re çêlekek peyda dikir ji bo ku diyama pê re mijûl bûye û me dikaneke piçûk çerçîtî hinek dikaneke piçûk ji vê dikir me xwe re ji bo mijûliyê em diçûne zozana navê zozana me zozana nebî tê û aliyê hinekî aliyê dîgorê diket li wan hêla ev gundên Kurdên êzdiyên berê gişk li دوربری زوزانا مول. وقتا مریم بیش کردی ایرانی وقتا بحثا خود کن کش بحثا دیگوری دکن بحثا قرصه دکن کردی مثلا جلیله تیموری خلیله یانجی وانا کش بحثا وی دمی دکن. بله اینن سا او گندانا بری بقازمانی و گریدایونه دیگورجی تفدا دیگور وی دمی بری سه سالی گنده کی آنجی نهایه که گلک پچوکیه لقازمان آنگوری دیگوری قزاق کیه جی که گلک مزمیه گنده اوه گنده حجی جندی گنده عرب شامم گنده حجی جندی از خود چومه کلک زوزانا ما ناوی گند یمن چایره ناوی گنده عرب شامو خرابه سوسز ناوی گنده وزیر اشو در بیشم شیرین کوی آونا گندانا گیش دور بری زوزانا منه ام گلک درخت دچونه قرصه دنا وان گندار ام دچون دردکتنا قرصه قازمان تگو قازمان گش کردن قازمان مرد کار بیشه نیوی کرده نیوی ترکه Kurdin Türkiye'nin Azeri ne? Nakır Kurdin Horadojin yerli le sedi Karabeje sedi şes hafteyn wana evin kudojin em Kurdin Türk'in wana Kurdin ku asimile bune jber ku dema ez diçme van salen taviden dema ez diçme qarsim ez jiwan malbatan dipirsim gelek jwana döjün kalba ve me je eleşkirti hatine kalba ve me nizam je diyadini hatine ve aşire kuş döjün aşire me nave celaliye aşire me nave niza çekamana aşire me nave nizam çiye ve saate khoyan ev kurdana asimle buna u xo Türk dahasibinin o Türkçi legal Türkçi döjün cana döjün em yerline saxo dedin nasandın وقت مالبات و نظام تيلي عالمة هي قالك مثلا دجن تشكيجان عشير كيجان مالبات ايوا وقت مالبات عشير بالما قالك عشير هنا اري ل وقت تزاني Pürtük keme beri çen sala derket binave aristokratın serhade torun u aşireke zedetir grupeke tabakayeke لسر عشیران ته حسباندن گلک لکولینوانج اسا evdikin جبر کوم گلک عشیران انسان نافدار اصل زاده malbatên navdar di nav vê tebeqeya koma torunan da cih girtine misal Heyderan Zilan Aşira Zilan evana gişk mirovê wan e salên berê da di nav vê ewa torunê da cih digirin îsa wek aristokrat wek kesin esilzade xwe didin nasîn ev cîgirtina wan em bibêjin ji malbata wan tê yan mesela herkes torun e ya na naxir wek qedera hemû aristokratan esilzadeyan carê gotin torun ya torîn na
تورن از دخوازم وی پیوی ورا جارکردن دوباره بکم جبو که گلک گرنگه ترکی داشت تورن هستی معنا نوی اف تورن جانا خندوان انسان ما تورن ترکی و وی تورونا کردی تبل هفدکن halbuki Türk neviyara döjün torun le kurman navjin torun döjün neviyemin le böyle ev toruna ku em bahsdikin eva nave komeka kurdaya jiki dereti میش بری قن نظام بود. استرانم دیگه مثلا تورینه جبوک جناب دیگه تورینه نظام تورینا مالا فلان کس نکو نویاوان یعنی. نکو نویاوان. ده معنی چی؟ ده معنی دلالی مالی، حسکری مالی، نافدار مالی، یعنی جیه وان تورنان دجوات ده بجارته. Yani gelek aha haskrine ava jali aburi da ali politik taji ija az bim ser ava torune goten je tof toxmet zani go avi toxumci peyveka kurdi farisiye mj lingvistik zaman zane ki Amerikayı he خوشی کردی زنه مایکل شاید میشه پرسی خبری نزن بو میگو یا اف گوتنا تورن جکی دریتی گو که جان که روات گو جتوف و رنتی اف توف و رند باشه دنها هفده حلیانه باشه بویا تورن یعنی کسی توف رند Celadet Bedirhan de makaleke xuda aynen aha döje torun yani tof rind. باشه او تگو تورند یعنی تورن بیشتر تگو گروه که عسیزاده یعنی وانا عشیر کن بون عسیزاده یان د کردای او سیستم بو مثلا بیشتر شیخ سید و تورن ستاتیا وانا اوت تشتكي بالا تشتكي قالك تبال كشان سربابته قالك جرينج الدوره ورسان دا جروب كاو ورسان حتم اف جروب كردا درد خسته ايش وقتا كو قرص بندسته ورسادا بلي ويجي بيشتي ويجي بيشتاخو بوان كردان و گريددان Urusan nave van jidani Şemseddinov jiboku kal baven van tabaka torunan Şemseddin bu nave viya jber vi nave kev Urusa ji nave ve koma evet danu Şemseddinov yani torunun serhade aristokratın serhade se şahsiyetin vana gelek navdar he devre Urus'ta yek jwana guli cevher ağa da gotun general meşhur Kurdaki de orduya evda Urus'ta giyişte mertebeye generali guli cevher ağaya Kuriya Ali Eşref Paşa'ya ولات سرحد گلک تی ناسکرینه گلی جاور بونه دستان یا پاچه تین گوتن کو اوانجی نهبره دو آوادا مانه کردین سرحده یعنی جی ev mezinin torunun serhade dinabere dü avan dü hizanda mane ali ki Osmani ali ki Rus ali ki Faris iyica boğay jivan jikora politikak هالبجارتيه استراتيجيك خورا اوكرنا دفي اودا قالوا مرف باش تاخذ بدا كي او مازنين تورني مازنين ما زيدا باريا خو بروسان را نوا انين روس فلاو نجديني وان نديني وان جي لديساجي باريا خو او باستقراريا روسان را انين زيدا باريا خو اوكر باريا خو روميرا Türkan ra Osmanlı ra ne خب گوتنا بحث رومي تنيا جوراتي تبعث دوا مثلا روسا كتب يسار قرصين بسانتيه او الدوره الروساكو مثلا قرص بندسي يعني بيجن بندسي وندو تسيلك لكردي
سرحدی قرصی کردی چه دواره زمان دا به چه دواره کلتری دا به چه دواره آواهی دا به تاثیر کوی مثلا تاثیر که aha rast direkt nişan ne daya lebeli aha durva aha indirekt hen bandure kakı ser Kurdin mıntıka Qersi hiştiye jiboku Qers çil sali دناف سینورن اورستما سال 1877 سال 1917 شورش روسیای لنین هات باش قرص تسلیمی عثمانیا کر چما تسلیم کردی حتی ناج مقا تشتكي جي فهم نكر جبوكو خستو دستي خود 40 سال لورمان اجا ام قالباوي ما بريل Rusya'yı Navan çıl salanda Rusya'yı deman perçeki Rusya'nın harita nehşeyn van salan xo qarsi dinav sinörün Urustan nişan qazman gündemiji doğan salanda dinav evidabun. مثلا دواري ام بيجن اگر نفوس فكره مثلا ويدا مي قالوا النفوس ورثوا كده وام بيجن كتكو نظام تشتحرتش من حيث جندن قرسي حیثیت گندن قرسی کنیا وانا نفوسی وانا وان گندان کیجان زمان ته دنکرن ملیت وان گندان ev listeye peyda kir. Urusa çekiriye acayip tişteki hoşe ama beje belgeke zerrine ku jbo tarika Qersi jbo Tiroka Qazmani Tiroka mıntıkı divan avanda günden Kurda yek Urusa nivisiye eva gunda Kürde, eva gunda Ermeniye, eva gunda Rusya, dina wan günden Qersi da tişteki balkêşe û ji ber ku dema Urusya ev arda xiste destê xus ku îskan bike nüfusên dim bîne cîwar bike Osmanî revî hûn çûn ber Rojavayê. Tu zanî? Ja tu zanî aliyê Qersê niha jî tek tûk însanê wan hene. Gundekî Alman hebiye. Alman. Milleti Alman. Milleti Alman gündê xwe Qersê çêkiriye min çû ev gunda dît niha jî heye lê belê Alman tune. Gundekî Eston. Estonya'yı. Estonya. Evet Baltık'ı. Beli. Gündeki Estonya'yı hevaya Karaca öğren ve demecera gotere Novo Estonya miçu parnapera çu mevi gündim miyak jivan malbatin Estonik ku hala hatta ninhaji mala xwe bar nekiriye. Vira me per espera runiştim. Zaman maya ne zamanı? Zamanı xwe hinekî zanin lê Tirkî fêrbûne lê dînê xwe dev ji dînê xwe dest ji dînê xwe bernedane. Çima mala wî aha piş xwe nêherê suretên İsa aha sembolên dînê Hristiyanê wê demê toleranseke gelek mezin heviya Qersê. Tu zanî nêzîkî 6 gundê Hurman Yunanan heviya Qersê. 6 gundên Hurma Grek Yunanan. Yunanistan'a yani Yunanistan'ın Türkiye Rojavaya Türkiye hatine Qersê. Yekji Rusya ödeme Rusya tuzani imparatorike per milleti ve hazar milleti de une. Ev Yunan em Kurdin Qersê Yunan ara döjün Hürrem. Hürrem günde 6 günde Hürrem heviye. Gelek jwanaji dinav qazaku ez JTM qazmanê da diman niha kes nemaya lebelê gundê wana hewne Qers wê çaxê dik zef aha pir netewî pir çandî yani kelekela millet dawiye çanda wiye
تو zarar avanci zede ne giyişti hef. Duvarı zaman da bir tesir etti. Kitabatı da geçimi dit. Ben bakalım çen numune yapeden. Duvarı zaman da tesir Rusi yani zaman edine biyani kurmanca ve da bu ya mesela gala gotinin balkeşana tuzan. Sedi sed mesela diamın belki ez beyme Avrupa'yı nizam bu diyamı çide hocam hevzanı ona beyvin xuri beyvin Kurdiye xasın lebele pişti ki ez derketin Avrupa'yı hele ki be zaman edebiyat çağın tarih tirok ve mjulu minheri qasi pince şest beyvin ku bina Kurdi jenayin bina ursi jeten hene eji hene ki ursi ferbum salaki çuma persen ursi hene ki ursi pişti ki hene ki ursi himbum min mezakur ku jivera dojin istekan hene kurmacı mecbur iskan denizam sandalye redinin istol Diyama dugo kore ve istoli bil. Diyama Brahmara dugo kore keri piyan biye. Ya paşi mizaki piyan serhoş he. Serhoş piyan. Piyan. Abrigoz. Zerdeli, Qaysi ku em dixon wana urutojun abrigoz. Padval, Jerzemin, Bodrum. Deniza matuşka. Lebeli be mana kadın kurmancı madgo matuşka qiza matuşka yani jine nebaş. Vak madgo ağçıka filla. Ağçıka Ermeni mevkala. Tara bej mesela diyamd go koru her xora konfet abi sinem. Go konfet çiye şekruk. Konfet. Katlet. Mtgo katlet çiye katlet çiye ev goşti ku aha berunda Kotlet. Diyamd go katlet. Ev kurmancı fakir aha şes hafte beyvin ev dikirin icacana ev diyamın dugo koru wan kinişki xo helde. Medgo koy kinişke çe paşen famke urez pırtuk aradajın kiniga. Kinişke çe pırtuk Vak broşur risale yani. Tişte issa mesela aha gotinin ev ali ev da ji fartkim megavadım besa aristokraten serhadekirin torun serhadekirin mesela jine wana bicilu berge xova bin kindiyen xova merif famdike ku aha evke evteni aha civateke ne aha ciheten insanı wan aha mesela foto dana seri xo giş mezine ona giş bir kravat rabun runuştuna xova be axaftına xova mirova famdikur insana gel kibar evin gel jona gelekji ve deme bajar ser bajare منطقه کی در روزانی تیفلیس بود. Tiflis Gürcistan'ı beli. Qers yani hene ki ha nezik de naber ev da Danistan'da nevzede un. Kürdi me hene jwan Kürdin alime çune Tiflis'i mektebin lise mektebin zanigehin bilind qadandına jabem set persatte de naber Aburiya منطقه ev kırı mesela balma hatta nivan salin tavınji zavod taun ev zavod çipeveke Rusya evci ku şir peynirli te çekirini imalathane ku zavod Ali Zozaneme zavod taun ona devre Rus maun. Tkazım benim ser Aburiya منطقه hebuna Ruslan tesirek bandurek nişandavu. Hacı tego malbat on çen kes bun mali de u ba u zaro gış hoş bra. Em penc bravun de xuşken min hana xuşken min merkirin braymişi ev kirine tabii zevcine na her yak 10,000 evanana de xuşken mani her yak 10,000 evanana az cana havine dişme evi dişme velat yani gişmere dojno xalo apo yani sazaf buna çave sav Begman zaman bu Kurdi bulmalı ne var? Dmala meda em her çıkaz bajir dmanji dmala meda hattım Kurdi daha te denkirni diyama 20-25 sala qazmani ma Gotuna ki Türkiye hinnevu yani dugu serimi değişiyor vakti Türkiye haber dedim. Yani tu ev nişan ne da
حتی نهاجی سانه لبری دوان سال انتاوین دا تویجی باش سانی اسیمناسیونه که زف مزن هیا دم از دچمه هاوین دچمه ولات اونا زانم که از مروکی کردی آخرین کردی حزکم دم از دچم ورا درباسی کوت خود دگوهرنن اتوماتیکمان درباسی کردی دبن لی وقت از ودگرم دیسا آخو ترکی بردام دکن اوش پروبلمه که ویگاوی معلومات هری پر کی تاسی تکرار دیاته باوته یان ولی انسان ساده ون انسان گندی ون یعنی tabi من گرا باب خو ندکر بابم دگو بخونه بو مرف ابکه ماجی دخست نا مدگو ام بنا کمونیست ام بنا سوسیالیست ام دنیای فتح بکن ام رهلات ناوین خلاص بکن ام کوکا دنیای بقلینن کوکا کاپیتالیست شیغا آغا بگا بقلینن کره کاری دگو هونه چی بکن پاشه مدگو ام ولاتی سوسیالیست نوتلی اریوانه ما اروش نشانده دا روانه مدگو ام ولاتی که ها ساز بکن دگو خودی بلا و بده با یعنی ما دی باب زیده گره دی بابا ندکر و آنها زیده محض ندکر ما زیده دی بابن تابی ما زیده گره و ندکر دخوازم نابره که بدم کرامک سانه کتوجی حزکی هم گداری های بکن و پاشه هم دیسا بگره تمام
برای مقداریا استرانا خواکر لی بخواستیم بیستی مالبات او دنگی کی خوش بو ولی دیامن گلک دنگ خوشی گلک کلاسیک زانون دیامن دم از زاروک محتم جمره چیروک ستران گوتنیم پیشیا اما بویرک چیدو تشتک چیدو یعنی مخربیک دکر تشتکی نباش دکر دیامن گوتنک پیشیا گوتنک کالبوان ده اویدا دگوت جبوک حشمه دا رونه زف انسان که بو کلام گلک آبیتن سر بابم دیام رواندو اجا سروی اوینه سروی دلداریا خوشی گلک کلامین اون آبیتنه امانج مهدلانه تیبی انشالله روزه که به میون کلاماجی بدن گهدار کرنه بله انسانه که سو تشتكدين سر قرسي ودردره خاص ما نتنا بعد خاص ما بيجي جور دركبن شاد خاص تا ليس جيت تقول ودري خلاص كر بيشتي تبري خدا كرت شو بيشتي ويا اسچوم انقره اسچوم مورا üniversitede 4 sala خوند üniversite Ankara'da az 5 jera de rehberlik psikolojik danışmanlık diyeceğim mektebada ve çağı sporun evi evdikirin Hondevanan ve şevirman Ali Karya Zaroka bikin beşeke nu tezahatu vekirini de var ya khuda gaveke nu پشتی که من مکتب قدند از چوم بلغارستان 2 ساله ورام هم پشتی حتما آلمانیا 2 ساله جه آلمانیا مام 4 ساله مثلا در باسون پاشه از بیاسوی چروک نکم یا سوید بلکه پاشه بینه ورا انقره تشتکی انقره ام چاهات ما انقره ما ام چونه مکتب دبستانا بلند زانینگه لبله چون هاتنا ما problem کو ترس خوب سال 1973 و 74 و چاقت زانی anarşi terör kemezin havul Türkiye haru biz kesatın kıştını hezen çeprevin rastrevin katuna qırka hav koka hav koka hav qalandın zaf devrek dijwaru kesiş qe nizan bu çima issa peşkari hev buna qira hevtin hev dikujin دوی چاقه دنا براوان 5 سالان da evene salna gelek dijwar derbas kirin em ketne nav şer herru ev taga ezledman taga cebeciye muhakkak şerhu meşevun protesto hevun kuşten li xistin hev yani Türkiye başsani van salan devreke xrabu من ورا تشنا باشي ام ورا فيربون ماك اشقا ماك تيوان ايفينا ماك تيوان قالك زي بالي بري واجب قالك برتوكان حز ذكر وك ميناك دصالح حزارنا ست حفتيه كان دا برتوكا من يكمين دركت برتوكا كهلبستان بو Türkiye nivisi bu nave veya yenice çocukları ango zarok yenice nave gündeki kazmanı bu min ev Portugal'ı peşkeşi van zarokan kırı bu helbisten Türkiye helbisten Türkiye
piştî ku ev pirtûka me derket ez me hekê jî li qazmanê hatim girtinê cara pêşîn me girtî geheke Tirkiye dît ji ber vê kitêbê ji ber vê kitêbê da dîtinên çep hewûn gotinên internasyonal çend pey gotinên Kurdî têda derbas dibûn baş tê biran wek hespê boz kirat wê çaxê sembola Partiya Edaletê û tiştên îsa di wan helbistên me de hebûn ez zarokekî piçûk bûm 17-18 salî ûm ketme girtîgehê dema ez ketim girtîgehê gundiyên feqîr fuqara hebûn û bihîstûn ku komünîst hatine girtîgehê wana kincê me mêze dikirin solê me mêze dikirin porê me mêze dikirin digot hela ka komünîst mervine çawanin wana hev zanu ku komünîst insan ne cihê ne cinawarên hirçin gurin hovin îsa ja gelek tişt ne baş ji me re çêrî ne baş me re dikirin lê me ji wan re angorî imkanê xwe ji wan re îzah dikir ku em merivin esa zêde bi telûke nînin em jî insanin edaletê dixwazin wekheviyê dixwazin aşîtiyê dixwazin belê ev dewre jî sew Tu paşê te got derket çû Bulgaristanê cara pêşî ew çi sal û kîjan sal ew jî sala 1979 û sala 1980 welatên sosyalîst zanê problema Kurdanekî hesas û nedixistin aha bi navê Kurdan xwende karan bînin û bidin xwendinê aha hinekî jî nîv illegal ev karana dimeşandin ve çağı savu ev devra. Çamal Diktatör Türkiye ve bejin tekiliyata û Partiya Kurda hebû tu nebû. Wala hebû lêsa zêde siyaset yani xortaniya xwe siyaseta aktif ticar hez nedikir. Her tim avamı da çand, edebiyat, ziman tiştên îsa hebûn. Ji ber van sedaban hêzên çep jî mira berdilê min şirîn bûn. Wana jî mesajan cana digîhandin me xortan. İsa awa min siyasetê hebû. Lê siyaset her tim evet karekî evê dixwaze dibêje aktif dixwaze heyecanekê dixwaze divê meriv ajitasyonê propagandayê baş bike van tiştan jî mira zêde ev tiştana ji me re gelek şirîn nedihat navxwe yani min jê hez nedikir jî her lê bikuje biqîre nizam yani tiştekî bêjim bavê min qazmanê bavê min ê rebe nehez baş fem dikin sêzû dihat digot kur hela rawe em herin dikan boyak kirine wî boyaxê em paqij bikin bavim digot boyaxa çi ye digot kurê kere anîne nivîsîne Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş babam digo kim nivîsî warlenizm kurê kere nivîsîne digo roja dinê da digo ra dîsa boyak kirine dikan digo çi nivîsîne digo nivîsîne kurê kere iki süper devlet yıkılacak elbet. Yani süper devlet Çin kideri, Arnavut kideri, Kürt'ün rebene, Lekarse kideri. Yani politika wan sala ne reel bu. Hem hayal bu. Ve çağı hem hayal hoş bu nestara bejim. Ve çağı savu. Hemû kes ketûne navê govendê Erêm giştê da paşa em îcar werin berê xwe bidin Ewropayê te got Bulgaristanê ji Bulgaristanê tu hat Almanyayê te li Almanyayê te çi kir tu çi xwasî ma Almanya aha sal nîvekê ma me çaxê problemê ew ê hewin problemê hatinê vîze girtinê de nizam derbasî yeşî qedera me jî me nizam bu em ê çi bikin problem çû problem tu zanî sala 1979
هشتی دا جونتا لشکران تحت خستو دسته خود جونتا هاتو اوک نزلالیک ندیاری که کسی نظام بو یه چی به سوید دوسوه مجیق راستی نظام بو yani devrek evu yani ez fikrim hem velat mukazze velat çıbıkım ez her niye disapten yere ez görtem tekme hapishane zindane cez salihana evra derbaskım meavad cihda nedit başı makost ez bim Svede gelek nas dost şihevun Ali kariyam kın paşa ez hatma Svede السويدي شخد تمام تقول حفتي ويا كذا جارب شيء البس بصندنا وكتابة تجيبون بيكم ما قال لي كنت تبون ليه بيتر روحات علىكم يعني مثلا من بيجن روحات علىكم للسويدي ناس كلام بيجن ليه كولينرياوي وكاريوي وباريوي يعني وقت كان أقول بيدي كما كابول للسويدي تخيا يعني للسويدي تخوا بيجن بيتر تخوا داوي كاري و قالك برهم تدرخستن بكي نامي قلاوان جبكن من خوندني اشخا من خوندني قابدني جتراغو د خورتانيا مدا دست بيكر بفكره پرد كتنا دست من انجي مريك ديت اخرى پره جيكي پیدا دكرن اجي اوتوبوس سياردوم دچوما قرسي جبوكو پرتوك فروش لقازمان تنم دچوما قرسي كو پرتوكام بستينم پرتوك قدستان ايواري جار كدني ودگريا ما قازمانه اسا پرتوك حز ذكر ادبيات من دوان سالاندا درس كومبوزيسيون هو درس خوش نويساندن هو من حتم 10 دستند درس من her baş edebiyat ve kompozisyon bu veya salendinci derbaskır de sala 1977 da le Türkiye de nav evda de nav hamu xundekarên Türkiye'de derece yekemin ya bazı müsabaka ke kompozisyonu babet Civan u Kızılay bu Kızılay, dezgaha Kızılay haça Heybasor yani. Heybasor. Eva müsabaka tertip kırığı. Müguazeci miş tiştek nivisi miş şand. Pişti meheke şunda mıraname hatku. Ev berhamamın buye berhama yekemul lehamu Türkiye. Ve çağı pereki başı danamın. تبرهم يخاطب تام تواد بيجي كومبوزيشن تبع بيجونا ويب تركيبو وتهاد لأوروبا يجي تجلك كتاب نفسان هناك جوام تركيبو اللي باشة تبري خو برغان سر كردي. بله. يعني ما متشكي ترى بيجم لتركيا تزاني أم جو كردبونا خو زيدا آگاهدار نيمبون. أم دبستان تركيا أم perverdeون. Tiştek ku Kurdi me bu konuda tünevu kesici meran tiştek ne dugu eva Kurdiye Kurdi himben Kurdi ferben em zarokun dibistana çid daname meci ona kabul dikerin caiz derket ma Avrupa'yı menher ku zamanı Kurdi zamanı ki ve zamanı Fransi zamanı İngilizi zamanı Arabi zamanı ke be zamanı sedam berhem hatta nina hatine nevisandene zamanı radyoya zamanı karabe zamanı televizyona bu ye zamanı tezen doktora ile Sovyeti pince şist xabaten doktora ser zaman edebiyat dirok etnografya kodiyat çekirne beşin kurnasi kodoloji ile cihane hene dünya min acib ve yani mej xoy ali ki şendikir ali dinci eşqa kemezin leme peyda bu مدي تشتي نوح كشف تكرن محرو تشتي نوح فرد بوم ومدخس فان تشتينكو اس فرد بم جي بجنم إنساني وان تشتا نزانن أبا إيش خامة حتى نهاجي ذكرن بيجي ونمرية أبا خوشة حتى belge ediyorum, resmek ediyorum, kitap eser kurda ediyorum.
yani ez zanım dünya bir mali min. Ama şu berhemi tecrübe mesela kacana mesela tişten balkeş mesela mahka gala kurda gala tişten mesela leyt aliye ki dini ve işi derdi xey meydanı o tişteki din mesela tekiliya kurdu vikinga mesela ne bile merva şu derket. Beli bir şey kesatma Svedi müterago gelek imkan gelek çavkani gelek berhem insanın çar perçeyin din hatun evra min avana naskerin min Svedi devletek modern dit levramam bisalan همو تشت قید کرنه همو تشت آرشیف کرنه همو تشت پرتوخانه خو جیام نتیجه بگیره حتی یه یونیورسیتای محلیین هرمی هر تشت هیا تنبجی لولات جهان ین دن به سیستم دین کرنه و دراتینن تسلیمی تدکن اجل او انفورماسیون دزگاهی که خورد لسویدی او اما جبو وانجی صد بی یعنی مثلا به دزگاهی گله کسانه لید و مرقته هبه بله اجام ترگو وقت اف خوندن عشقی سالت دمکی ایدی زانین انت ایدی حشی انت دا جیتونه حشی انت دا ابن جیش ببن دخازی وانا دروا خازی وانا بنویسی تیخی پیشنگه تیخی مقاله که تیخی بابتا پرتوکه که خازی وانا بگینی انسان دنجی و احتیاجی انسان جانا دخودا دبینه روشا کرداجی توزان روشا که زف خرا همون تشتی کرده هاتنه انکار کرنه مموت زمانی وانا هاتی انکار کنه تیروکا وان هر تشتی ناوی وان ناوی وی ملتی هاتی انکار کرنه دوجت تو تنهی dünyada acaba ki aha ne teseri milleti milletek dinra resmi ve kanuni beje tu tünneyi eğer tu beje ez heme ez tebabejim tekme hapishane ve tüji pertek ve milleti tüji cenab ve milleti derketi u dxazi tişteki biki dxazim bejim kum eja tiştin ko ha ser kurda hatani naha nain zanine ne hatne nevisandene ne hatne keşfirne zedetir mukhus van ser van tişten ku ten zani khud ten zanine ana dubara kirna van tişten ne şey akla çima dubara bikir misala ser Şeyh Said isyana Şeyh Said gelak tiştene tişten hatne nevisandene hatne nevisandene eğer tişteki nuhava mervi kara ütüştü peşkeş bike benimse eğer tişteki nutuna çima carkedeniz aynı tişti dubara bakım tekrar bakım. İca tago Viking Kürt ica zaten Sweden ezvramam haneki zaman ferbum pişti ku haneki zaman ferbum ya mgo ev galo inha em hatın evra le beri hatına me gelo çahat ya Swede dehraqi Kurdan da anji kijan Kurd hatına Swede gelo Kurdake riyav ya Swede katwa beri 7 sali bir velat jor hala em hatına merak ki evdike le ev merakımı pişti çen sala bu babeta le koline ki sözü ez radum çuma wan Portukhane Swede hatta ne var روزنامه سوئدی یک کم نهایی که و چاقه دیجیتال لکرونیش تنبو مجبور ویگیش به دستان مانویل بکرانا روزنامه یک دو سه چهار ندقت یا روزنامه کی نه صدام روزنامه نه در حق کرده دا کیجان روزنامه دا کیجان هجماری دا چی گرتیه yani evah haş rasi haş evnim bu şey aqlanim bu le disaji evak hav meda tedavi da az rasti gelek tiştahattım tişten ku hatta inha nediti hatta inha hatına nivisan mesela jiyana kurdin ku jara peşin hatına Svede yak jwana mesela Şerif Paşa
nasyonalisteki Kurd doza Kurda aniye le eva qata navnetevida parastiye de insaneki zarokeki belengaz eti چیو الکساندر Süleyman serhadi de Rusya'yı digere be bav başı malbata ke Svedi jdesti vi digre گوتلاند yani tabine Svedi Çirokaviya İca Çiroka en Kurdenden İca Çiroka Svediyen kuçuna Kurdistan'ı biz sedan Svedi çuna beri 7 sali tekliği wan Kurda çivune buna meyvane Kurda buna dosti Kurda hinek jwana Kurdi fer buna hinek jwana katına nav Kurdan erf adet rabun runuştunu tişten Kurda nivîsine İşte vakta hatın eji anine. Svediyanca ev hemu tişt parastine ne tane parastine kayıt kirine ne tane kayıt kirine gelo gotuna em tişti ku me kayıt kiriye em çava biginin cihane biginin xundavanan insanı nihayê nû ev le Türkiye misal Atatürk Komara Türkiye sazdıka gelek tiştivan evhene tübece be kıymetene hatine depokirini levakt hatine depokirini kesin zana چه چسنه hani depokirini teline کوبا شعری veşere tuana eğer no kaydne ki wan tişte kayıt kirici ne gini mas medyayı rojnamayan le kolimvana xundevanan gödervanan eva yani evacı prosesa ke dineye evtiş belafkirin kayıtkirin teri nake. وقت ما كندك معي از دخوازم ديرك ورم سر ما بحث فيكينغ كنت بحث شريف باشا كر وما بحث قالك تشتي ذكر حتى انا كان كتاب نبصادره يعني كان كتابته تشابونه وقت ما herhalde kime? تركي معي ولا يعني شاش دخلنا معي بحثك بكم حتى انها بريكو حطني مگو از aha çen Türkiye hoji be binem vekim vek numune hatta ina be zamanı Kürdi Türkiye Svedi qasip biz Türkiye'min derketine evana kısmek yuan le Svedi derketiye kısmek le Türkiye derketiye kısmek yuanji بورگر به لهولری دهو که ورگران سورانی یان هم سورانی هم چه عربی پنج پرتوکی من به عربی یک شون اوه خویی یک اول ابودابی بری 2 هفته درکت د فولکلورا کردی de serdesti جان و شانخانه که ورا درخستیه خوش چاپ کرنا که مدرن بجد ترجمه وای گوته خلاط احمد چی واجی کچکه که هلبستان شاعره که کردن سوریه نهال سوئیسری دمینه و ورگراندیه پرتوکه من و کمگو دنابرا سال 1000 نسد 8 هفتان حتى النها يا حفتي كنت حسبناكي كان تشتي ابتو كان وانا حسبناكم çünkü ona lekolin ninin Helbistanbul مرov dikare beje her sal de navan 23 salanda yani biz Türkiye me derketine u se Türkşi min ne nevisiye leberi min amadekirine من جنوبا درخستية ومثال يا قرا بله يكابا نامين ki papazaki Svedi Kuçya Kürdistan'ı ne o ku jinavi Farsa payanda o payanda hadi namevi ji Kürdistan'ı jina xora name şandına nav mehakeda min ev namena peyda kirin وقت کتی چاپ کرد و تاویجی کتی من درکت بیرانین سربازکی ترکو de serhildana agriye da beştar bu ya. Her rojnivisin koy nivisine tişne baş tişne ne baş taraka kurda da döje leva mühim ne ya mühim ve belge muhust ez veya
بگینم خوندوانان وک پرچه نویس در روزنامه که ترکی دا بری 5 سالی هاتنه وشاندن روزنامه به نام دنیا 5 یک روزان بردوام کریه من همو پرچانا گیان نه وک پرتوک چاپ کر و اوجیه پرتوکه من چند هاوی کردی هنه وقت اول دست تدا رونهیاتی روکی جنین کرد کردی اما گوش کردی درکتنه چند ها به ترکی درکتن وک مثال ده ادبیاتا ترکی دا تمایا کرد سر کردا حتی نینا نویسکارن ترکا چی نویسینه موتیف چینه تما چینه roman helbist dibêje çîrok kurte çîrok û tiştên folklorik da eva sed sale Tirkan bi çi çavî Kurdan mezekiriye imaja Kurdan çiye rawşa Kurdan yayro tiştekî dine lê resmê edebiyatê da gelo çiye ev resma mixwest ez wî resmî kêm hindik derxim holê ev perdûkame eva çapa sêmîne nû derket di navweşanên Avesta da çapa yekemîn berî 10-15 sala li Swêdê tu zanî derket û başê li Tirkiyê jî çapeke din derket hin pirtûkê min vira derketin niha hemû pirtûkên min ji aliyê weşanxane Avesta da wek rêze kitêbên çapkirinê her sal pirtûkek di pirtûka çap dike çaxez bawer dikim hemû pirtûkê min nav çend salan da yê bigêjin destê xwendevanan. Niha hezriyata ser çi ye? Em bêjin. Niha jî ez li ser bajarokê ku ez jê têmê ser Qazmanê kar dikim. Min got qet nebe Swêdûse insanê me bira bêjin te ser Kurdên İstanbulê nivîsî ser Kurdê Anadolu'ya nivîsî ser Kurdên Swêdê nivîsî mala te neşevi te nivîsî te ser qezaya xwe ser Qazmana ku nan av daye te ser wê qet tiştek nenivîsiye min got qe nebe ser wî bajarokî jî tiştekî binivîsim ewa jî dixwazim bi Tirkî bi Kurdî amade dikim jî şarederiya Qazmanê dixwaze wê pirtûkê çap bike biweşîne ez bawer dikim ev pirtûka jî piştî çend meha li Tirkiyeyê bê çapkirinê bi vî terî ez dixwazim wî bajarokî jî bidim nasîn tawî de programa me di bernameya me de heye ev gundê ku gundê min berî 8 salî nüfusê 7 mal bûne ez ê wî gundî jî têxim babeta pirtûkekê. Em ber bi dawiya bernameyên lê ez dixwazim pirseke din îca malbatî tu zewcî çend zarokê te hene? 2 zarok. Du keçikin navê wan? Navê yekê Sîneme navê yekê Besnaya ona dişne dibistanê dixwînin. Dixwînin keçikê te yek qasî ku tê bîne min li Swêdê duwarê trafîkê de tiştek çêkiribû di Stockholmê tiştek qezenc kiribû çîrokek wiha ew kîjan bû Sînem bû yan Besna bû wextekê berî çend sala ji bo ku zarok di trafîkê de bên xuyanê ew refleks ew kes tiştê ku dibireqin ew misabeq çêkirûn ku nav zarokan de her zarokekê li Stockholmê nexşek suretek wênek çêkirû wêneyê ku besna wê keşka min çêkirû ewa wêne bû wêna yekemîn xelat girt li Stockholmê hemû Stockholmê belê wêne gelek balkêşû ji aliyê mi da gelek balkêşû ne tenê ji bo ku qîza min e mijara wê refleksê wê wêneyê gelek muhim bû di qulink di nav behrekê de wek koçberiya me Kurdan ez wan qulinga dinêrim koçberiya me Kurdan tê bîra min lêbelê rengê wir da cî girtûn ji rengê şîn û zer bû ew ji rengên ala Kurda ala Swêdiya
aliki Swedi, aliki Kurd. Yani her ditiş baş rend ha sembolize kru rakısı anu ber biçaf. Em ber dawiya bername xwatin eger tey wek klasik dibêjin gotina dawî tu bixwazî bêjî Vallahi gelek spas dikim tiştê ku hat hişîn. yani bizarim ji xwe piştî viya em ê hîn belkî em yani em ji temaşana nîv sozekê belkî bidin belkî em ê bikarin bi te re hem bernameyên îja beş beşî yê li ser beşên dîrokê yên wendabûyî belkî em çêkin îja باشه gelek spas tu hata vê derê hat belê temaşevan êja li vê derê bi lêkolîner rahat ala komra bername me bi dawî hat heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de